أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدد غارو خاص بند اللہ تعالی عام مہربان والا و خاص رحمتن والدے. الحمد للہ رب العالمین. طول صفتنا دا خدای توب خاص اللہ لرزیم. رب العالمین چپالنا کو ان کے دا طول عالم دے. الرحمن الرحیم عام مہربان والا و خاص رحمتن والدے. مالک یوم الدین اختیار مند روز جزا دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی بندگی کوم او خاص تانا مدد غاڑم. اہدنا الصراط المستقیم کلکی منگرا پسید لارواندے. صراط الذین انعمت علیہم لار دائے کسانو چھ خاص انعام کرے تا باغی باندے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ناغ کسان چھ ندیا کسان چھ غضب کرے شدے باغی باندے و ندی بیلارے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دا پورا کتاب دے لا ریب فیہ نشتہ شک پدی کتاب کے. ھدی للمتقین پورا لار خود ان کے دے متقیان ہوتا. الذین یؤمنون بالغیب حغدی متقیان چی مان لری پاپٹو خبرو شراغلی دا اللہ دا طرفنا. ویقیمون الصلاة او پابندی کئی دمانزو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ او بعضی دا غمالنا چورکڑی منگ دیتا خرچ کئی دا اللہ بلار کے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ او متقیانا خلق دی شیمان لری بھاغیش نازل کرشو دیتا تا. وما انزل من قبلک او پائش نازل کرشی استان مخیم. وبالآخرت هم یوقنون او باخرت بانے ہم دی یقین لریم. اولئک علی ھدی من ربہم دغ صفتن والا کلک دی بہدایت بانے شدید رب دا طرف ندیم. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا صفتن والا دی بچکدن کری دا اللہ دا عذابنا. ان الذین کفروا یقیننا کسان چی کفر کرے دے عنادن. سواء علیہم برابر حال دے دیم. انذرتهم ام لم تنذرهم یرا ورکول استادی لرا او یرا نورکول استادی لرا. لا یؤمنون ایمان روڑی دین. ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم مہر لگول دے اللہ تعالی ددی پزرونو اور ددی پغوگونو ماندے. وعلى أبصارهم غشاوة
اور دری بستر گبانے خاص قسم پر دیدی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور دری دپارا عذاب دے لوی شان والا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اور بعضی دخل کنا سگدی شوائی آمنا باللہ وبالیوم الآخر ایمان راوڑے منگا پا اللہ و پرز رستنے وما هم بمؤمنین اور حال دارے ندی مومنان یخادعون اللہ والذین آمنوا تگی گئی دید اللہ تعالی سرا و ایمان والو سرا وما یخدعون الا انفسهم اور تگی نشی کولے دی مگر دخپل رضانون سرا وما یشعرون او دی پوین لریم فی قلوبهم مرض ددی پزنوں کی او خاص قسم بیماری دا فزادهم اللہ مرضا نزیاتی کی اللہ تعالی بیماری ددیم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ او خاص دی در عذاب درد ورکون کے بما كانوا یکذبون پس سبب دری شامیش دروائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور کم وخشی ویلیشی تاروانے مکوئے بزمکگے قالوا انما نحن مصلحون دیوئی یقینا منگا اصلاح کون کیوں الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون خبر سے یقینا خاص دی فساد کون کی لیکن دی نپوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اور کم وقت چویلی شدید ایمان راوڑے لکچ ایمان راوڑے پورا خلقوں قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّفَهَاءُ دیوائی ایمان راوڑوں لکچ ایمان راوڑے قمقل خلقوں الا انہم هم الصفہاء ولكن لا يعلمون خبر سے یقینا خاص دی قمقلی لیکن دی پوین لریم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا او کلچری مخامخشی مومنان سراوائیم ایمان داوڑے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ او کلچ لارشی جداشی اخبلو سرکشانو سا قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ دیوئی یقیناً مستاس مرگریوم إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ یقیناً منگا ٹوکی کون کیوم اللہ یستحزئ بهم اللہ تعالیٰ بٹوکیو کی بری بورے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ مہلت ورکی دی اور زیادے ورکی دی لرا پسر کشے دری کے پدا سحال کے جدی بگڑ وڑوی اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى دا خلق دی اغسر دی گمراہی پہ ہدایت بانے فما ربحت تجارتهم نیس گٹو نکڑا دی سوداگی رہے وما کانوا مہتدین اور ندی دی ہدایت مندن کی مثلهم کمثل الذی استوقد نارا حال دے خلقو پشاند حال داغ شارے چبل کڑے دے اور فلما اضاءت ما حوله نار کلا شرو خان کدے اور چاپی رزیدہ
ذهب الله بنورهم بوزي الله تعالى رنا داغیم وتركهم في ظلمات لا يبصرون او پریدی دی لرا پڑی روتیارو کی شدی حسنوینی سمون دی کانری بکمن چارا گاندی عمیون راندی فهم لا یرجعون دین نو آپس کی حق طرف تا او کصیب من السماء یا حال دی پشانت دغٹ باران دے اسمان دا طرفنا فیہ ظلمات ورعد وبرق چپائی کی اڑیر تیریم او گڑگوڑی او برخناوی یجعلون صابعهم فی آذانهم ورقیدی کو تخبلے پغگنو اخبلو کے من الصواعق دوجد سخت آوازننا حذر الموت دوجد یرید مرگنا واللہ محیط بالکافرین او خاص اللہ دے راگر ان کے کافران لرام یکاد البرق یخطف ابصارهم نزدی دابرخنا چو تختی نظرون دائیم کلما اضاء لهم مشوا فیم ہر کلا چرو خان کی دی لیولا روان شدی بائے کے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا او کلچی تیار کی پدی ندی سارشی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اکو غفتے اللہ تعالی خام خواب و طلب وید دی غگنا و دی استرگی ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ تعالی پار چیز بانے قدرت لرون کرے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے خلقو بندگی خاص گئے اخبر رب لرام الذی خلقکم ہاں رب دے استاسو چتاسی پیدا کریے والذین من قبلکم پیدا کریا کسان چستاسو نمخیوم لعلکم تتقون دید پارا چتاسو بشہر عذابنا الذی جعل لکم الارض فراشا ہاں رب دے جوڑکڑے استاس دپار ازمکا غوڑے دلیم والسماء بناء او اسمان چت وانزل من السماء ماء اور آورولی دید آسمان دا طرف ناوبو فاخرج به من الثمرات نور استلی دی باعثرا قسما قسم غلی میویم رزقا لکم دا پار دا فید استاسو فلا تجعلوا للہ اندادا نم گنے اللہ تعالی لر شریکان وانتم تعلمون و حال دارے تاسو پوئے لرے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا او کہے تاسو پشکی داغنا چنازل کرے منگا پا بند اخبل فاتو بسورت من مثلیم روڑے تاسو یو سورت پشانت دی قرآن وادعو شہداءکم من دون اللہ ارو بلے مددگاران مخبل یا گواہی کون کی ساسو دا اللہ نے سیوا ان کنتم صادقین کتاسو رشتنیے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا كَوْنَكَ تَاسُدَاكَارُ وَلَن تَفْعَلُوا وَإِشَّرِهِنَّ شَيْكَ وَلَيْمْ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ یرو کے دائے اورنا چھ خشاک دائی دی خلق و گٹیم وعدت للکافرین تیار کرے شرے دا پار عذاب دا کافرانوں
وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور زیر ورکا کسان تا ایمان راوڑے اور عملون کری موافق دا وحی سرام ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار یقیناً ددید پار بئی جنتنا بیگی لاند داغین ولیم کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا ہر وقت ورکڑی شدی تدائنا سمیواد پار د خوراک قالوا هذا الذي رزقنا من قبل دی بئی دا غشید اشراکڑ شو منتا مخید دینا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اروڑ لکی بدی تدا رزق دا جنت دیو بالبشان وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرًا اور دید پارا دی جنتنوں کی وابی بیانی پاک ساتھ لشویم وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور دیوا پائے کے ہمیشویم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها یقیناً اللہ تعالی حیان کی دینا کہ بیان کی یوم مثال دماشی یا زیاد دماشینا فاما الذین آمنوا نا خلق چیمان راوڑے فیعلمون انہ الحق من ربهم ای پوئے لری شرا مثال برابر دے ددی ضرب د طرف نہ دے واما الذین کفروا ورچ کافران دی فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا نائی وی سشی غفدل اللہ تعالی بد مثال سلام یضل به کثیرا گمراہ کی اللہ پر سرڈیر لرام وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ہدایت ورکی بدی سرڑے روتا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ان گمراہ کی بدی سرام مگر آکسان چی وطلید اللہ دتعادنا الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ اغدی فاسقان چی ماتی لوز اللہ من بعد میثاقی رسو د مضبوط والدائنا ويقطعون ما امر الله به ان يوصل اور پریکی دی ہاچ حکم کرے اللہ تعالی دائے پیوزے والی ويفسدون في الارض اور فساد کی دی بزمگا کی اولئک هم الخاسرون دغ صفتن والا ہم دی پورا تاوانیان دی کیف تکفرون باللہ سرنگی تاسو کفر کوئے دا اللہ سرنگی کفر کوئے تاسو پا اللہ وکنتم امواتا او حال دارش تاسو نشتوئے فاحیاکم نجوندی کرے تاسو ثم یمیتکم بیابمڑکی تاسو ثم یحییکم بیا بجوندی کئی تاسو ثم الیہ ترجعون بیا بخاص اللہ تعاو گرزولی شیطاسو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا خاص اللہ ذات دے پیدا کری استاسو فیدی دپارا آسی زنا چزمک کری ٹول ثم استوى الى السماء بیا برابر قصد کو اللہ آسمان تا فسواہن 7 سماوات نو برابر جو کراغی لراو آسماننا وہو بکل شئین علیم اور اللہ تعالیٰ پاسی بنے پوئے لریم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً حکم مخشی ویل سارب ملائکو تا یقیناً زجوڑوں پزمکہ کی احکام چلون کے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویل ملائکو آئے جوڑے تپائے کے آسوک چروانی بکی پزمکہ کی ویسفک الدماء تو یہی بوینے پناہ قصران
ونحن نسبح بحمدک امگا خو پاکی وایو سرد استائن استانا ونقدس لک او تعظیم کو استاد ذات قال انی اعلم ما لا تعلمون ویل اللہ تعالی یقیناً زپویم پائے ستاسو پہ نہ پوئی گئے وعلم آدم الاسماء كلها او تعلیم ورک اللہ آدم علیہ السلام تدنمونو ٹولو ثم عرضهم على الملائکہ بیا ایڈوان دکر لغا ملائکتا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ویل اللہ تعالی خبر را کے ماتا پنمونو دری سیزنو ان کنتم صادقین کتاسو ٹک خبر کوئے قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا دیوئی پاکی دا تعالی را دار قسم شریکنا نشتہ سلم لنا ما سوا دائن شتا منتخوض نکڑی را انک انت العلیم الحکیم یقیناً تو پارس پویا او حکمتن والیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم ویل اللہ آدم خبر ورکدی لرا پنمونو درائی سیزنو فلما انباهم باسمائهم نار کلاچ خبر ورکدی لرا پنمونو داغین قال علم اقل لکم ویل اللہ تعالی ما تاستن ویلی انی اعلم غیب السماوات والارض یقیناً زپویگم پپٹو سیزنو خبرو داسمانو دزمکو وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون اپویگم پائے ستاسو سخکار کوئے و حاش ستاسو پڑ ساتے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او کلچو علم گا ملائکو تا سجدہ سلام او کہ آدم علیہ السلام تا فسجدوا الا ابلیس ندی دا سجدہ اکرام سوار ابلیس نام ابا واستکبر انکارو کو آغد سجدین او زانل وے اگڑو وکان من الکافرین او شو یا غدید کافراننا وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ او علم گا آدم غوثتو ببستاب جنت کی وکلا منها رغدا حیث شئتما او خوراک کوید دی جنت نا پریوانا چکم دے خوخیستاسو ولا تقربا هذه الشجرة ونزدموا زيد ونتا فتكون من الظالمين کنیشے بتاسو د ظلم والونا فازلهما الشیطان عنها نوخ یولد دوال شیطان د وجد ایوننا فاخرجهما مما كانا فيه دویس لی دادوارا دا زین شدی پائے کیوں وقلنا اہبتوا بعضکم لبعض عدو او علمنا کشے بعض استاسو دا بعض دشمنان ویم ولکم فی الارض مستقر استاسو دا پارا پزمکہ کے وی زید و سیدو ومتاعن او فیدی اغسل دا سیدننا الہین تر وقت پوریم فتلقى آدم من ربه کلمات نزدکڑ آدم علیہ السلام دخپل ابنا یسو کلیمین فتاب علیہم نو مہربانی اکر اللہ تعالیٰ پاک باندی فقبل ولود توبیم انہو هو التواب الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے مدے قلنا اهبطوا منها جميعا وَالْمُنْغَا كُسِّ تَاسُودَ دِينَ ٹول فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى
نکراشی تاستا زمان طرفنا ہدایت کو ان کے فمن تبع ہدایا نشاش تابداری اکڑا زمان ہدایت فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون نبی حس یرا پدی بانے و نبدی غمجن کی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا آغشاش انکارو کو بزرکی اور تکذیبوں کو پجباد آیتن زم اولئک اصحاب النار دا کسان دی وروالا ہم فیہا خالدون دی بپائے اور کے ہمیشہیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتون زما آغاش ماکڑی بتا سبانے واوفو بیاہدی و پروالیو کے بلوزن زمان اوف بیاہدکم نظمم پروالیو کم دلوس بلتاو سرام وی آیا فرحبون خاص زمانا تاسو یرکویم وآمنوا بما انزلتم اور ایمان دوڑے پائے شما نازل کرے مصدقا لما معکم تصدیق ان کی دائے کتابنو جتاو سرلیم ولا تکونوا اول کافر بیم امکی گئے تاسو اول کفر کن کی بدیم ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا او ماخلے پا مقابل دایتن زما کی دنیا معمولی وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ خاص زمانہ تاسو یرکوئے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ امگڑ وڑکوئے حق پخلقو بسبب دباطل سرام وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَمُپٹوئے حق لرا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وحالدارِ شتاسو پوئے لرائے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَپابندی کوئے دمانزم وَآتُوا الزَّكَاةَ وَرْكَوْا زَكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَرُكُوعْ كَوْا سرد رکوع کنام أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ آیا بیان کوئے تاسو خلق تازنے کئے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَيَرَوَيْتَ سُخْبَلْ زَانُنَا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ او حال دارے ستاسل لئے کتاب دا اللہ افلا تعقلون تاسو دا عقل نکارنا لئے واستعینوا بالصبر والسلام او مدد وارے واخلے اللہ پا سبب دا صبر کولو دا موس کولو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ او یقیناً دا کار خامخا گران نے مگر نہ گران پاشا شاعجزی کی اللہ تعالی الذین یظنون انہم ملاقو ربہم آخلق دی یقین کی چھ ملاقات کا ان کی ریدی دخبل رب سرام وانہم الیہ راجعون و یقیناً دی اللہ تعالی تور گردید ان کی دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتون زما حاشم آکڑی بتاسو وانی فضلتکم علی العالمین او داش ما تاسل را غروالے درکڑو پخلقو دا زمان استاسو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا او یرو کے دا عذاب دا غیر وزنا نبشی بچ کولے نبشی دفع کولے نفس دبل نفس نائز شیم ولا يقبل منها شفاعتنا نبشی قبل دے ددائے نفس نا سفارش کول ولا يؤخذ منها عدل انبشی آست کے دے داغنا سبدلا سفیدیا ولا هم ينصرون نوادی سراس مدد کے دیشی
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او کلچی بشکڑے منگ تاسود فرعونیاننا یسومونکم سوء العذاب رسول تاستان اکار عذابنا یذبحون ابناءکم علالو البیزامن ساسوم ویستحیون نساءکم وبحاکولی زنان استاسوم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم او پدی کار کے امتحانو یا انعامو استاسو درب طرف نلویم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او کلچو چومنگا استاسو دواجن دریاب فَأَنْجَيْنَاكُمْ نبشکڑے منگا تاسو دغرق دلنا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وغرقڑ منگا فرعونیان وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وحال دارے شتاسو قتل وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا او کلچی وعد اکرم موسیٰ علیہ السلام سرا دسلیخ تشبو ثم اتخذتم العجل من بعد بیاونیو تاسوس خیب خدای سرا پستت لداغنا وانتم ظالمون حال داری تاسو ظلم کون کیے ثم عفونا عنکم من بعد ذالک بیا معافی حکم وستاسنا پستدے کارنا لعلکم تشکرون تید پارا شتاسو شکر کید اللہ دینام وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ او کلچی ورکڑومگا موسیٰ علیہ السلام لکتاب تورات او جدائی راستن کے پمنز حق باطل کے لعلکم تہتدون تید پارا شتاسو ہدایت مومہم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ وَكَمْ وَخْشِوَ الْمُوسَىٰ علیہ السلام اخبر قوم تائے قوم زمان اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ یقیناً تاسو ظلم کرے پخبل زانونو بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بَصَوْدَ نِوْلُ ساسو سخیل رب خدائم فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِكُمْ نو توبہ باس اغزات تچ پیدا کری تاسو بیل بیل فقتلوا انفسکم نو قتل کے اخبر زانونا ذالکم خیر لکم عند بارکم دا کار ساوز دا پارا دیر فید مننے پنیز اغزات چی تاسو پیدا کری بیل بیل فتاب علیکم نو اللہ خاص مہربانی انکر بتاسو انہو هو التواب الرحیم یقینا اللہ دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ او کلشو التاسو اے موسیٰ علیہ السلام چری منگا خبر نمنستان حتی نر اللہ جہرتن تردشوینو منگا اللہ لرخکاران فاخذتكم الصاعقة نونو تاسل لو تندر وانتم تنظرون وحال عيش تاسو قتل ثم بعثناكم من بعد موتكم بیارا جوان دکڑے منگا تاسو پس مرک تاسونا لعلكم تشکرون تید پارا شکر کے دینام داللہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ اصول اکرم استاسو دپاسا نرے وریضم وَانزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَامِ او پیدا کرمون تاسو لرا ترنجبین و مرزان کلو من طیبات ما رزقناکم ویلمونگا خورین دا پاک حاغینا چم تاسو لذر کریم وما ظلمونا ودیہ الظلم نو کڑیزم ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی پخپل زانون وان ظلم کوم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ او کلچ ویلمونگا داخل شیدی کلیتا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا نخرے داغینا شکم زی خوخ استاسو پریوان خوراک
وادخلوا الباب سجدا اور داخل شے دروازے دے خارتا سرخ کتک ان کی اللہ دا پارا وقولوا حتۃ نغفر لكم خطاياكم اوائے تاسو حتۃ کلمان نو بخنبکم تاستا دا گناون استاسو وسنزید المحسنین او خامخا زیادہ بدلب اور کونگا خیستکار کن کو تام فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم نو بدل کو ظالمان و خلقو آئے غصت وینا سوا داغ وینا ناشری طویل شوام فانزلنا للذین ظلموا رجزا من السماء نرولے گونگا پائے کسانوں چھ ظلم اکڑو سخت عذاب داسمان دا طرفنا بما کانو یفسقون ددی وجنا شدید اللہ دا حکم نوتل ویز استصفا موسیٰ لقومیم او کلچی او بوغختی موسیٰ علیہ السلام دا پار دا قوم فل فقل نضرب بعصاک الحجر نویل منگا اوہا بام ساخ پر سرگٹام فانفجرت من حسنتا عشرت عینا نو بیدید آئے گٹنا دولس چنیم قد علم کلو ناس مشربهم یقیناً پی جند ہر ڈلے اخبر زیرس کلوم کلو واشربو من رزق اللہ ویلمگا خورے اس کے دا اللہ دا بخششنا ولا تعصوا فی الارض مفسدین مگر دے پزمک کے فساد جوڑا ان کی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ وَكَلَچِ وَيَلْتَاسُ مُوسَىٰ علیہ السلام لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ اشرے صبر نکو منگا پیو قسم خوراک فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ ندعا وَعَا مُنگ لَرَا دخبر ربنا یخرج لنا مما تنبت الارض چرو باسی من لرائے قسم ناچ زرغنی ازمکان من بقلها دا ترکارو دائنا و قصائها و دا بادرنگو دائنا وفومها و دا وگی دائنا و عدسها و دا دالو دائنا و بصلها و دا پیازو دائنا قالا تستبدلون اللذی هو ادنا ویل موسیٰ علیہ السلام آیتا سغوارے حق شیش معمولی رہے باللذی ہوا خیر پا بدل داسیس کی چڑیر فیدہ مندے احبتو مصران کسے و خارتا فإن لکم ما سالتم یقیناً تاسو لرا پر خار کی باغشی چی تاسو غوارے وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اور ٹاپکڑش پری بانے ذلت دخوی او غریبی دخکاران وباؤ بغضب من اللہ واختشدی بلی غضب داللہ طرفنا ذالک بینہم کانوا یکفرون بآیات اللہ داد دے وجنا شری کفر بکو پایتون داللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق او وجلے پیغمبران بغیر صد جرم شرعینا ذالک بما عصوا دا پسوب دا شدی نافرمانی کولا وکانو یعتدون او تیروتل کول دا اللہ دا حدودنا ان الذین آمنوا یقیننا خلق چی ایمان راوڑے والذین ہادوا آکسان چی یہودیان دی والنصرانیان وصابین نور بیدین خلق من آمن باللہ والیوم الآخر چاچی ایمان راوڑے دے پا اللہ و پرد رستنے وعمل صالحا عمل کرے برابر دا وحی سرام فلهم اجرهم عند ربهم ندیل را ثواب دا عملون ددید بنی ضرب ددیم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
او نبی حسیرا بدی باندے او نبدی غمجن کی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کم وحشواغسم گا مضبوط لوستاسو ورفعنا فوقكم الطور اپورتکم گا استاسو دا پاس طور غر خذوا ما آتیناکم بقوة اویل منگا اولی سے حوائش درکڑے منگا تاسو تا پطاقت خپل واذکروا ما فیہ آیا دوائے حوائش پری کتاب کریم لعلکم تتقون دید پارا چتا سمتقیان شے یا بشید عذاب دالانا ثم تولیتم من بعد ذالک بیا مخواڑو تاسو پست دی لوز غسلنا فلولا فضل اللہ علیکم نکنے فضل اللہ تعالی پتا سبانے و رحمتو و خاص رحمت دا لکنتم من الخاسرین خام خواہ بتاسو دا پورا تاوانیانونا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور یقیناً خبر یہ تاسو پحال دائے کسانو چید حدنا تیروتی و استاسنو پبارد خالی روز کی فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين نویل منگدیتا شیطاسو شادوگان پدا سیال کی جزلیلان بیم فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها نوگر ظلمونگا دا واقعا عبرتنا کا سزا غشا درا شاغیت حاضروا سوک شدائن رسو وموعظة للمتقین او عشر دپار دا متقیانو دا دی امت وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کم مخشویل موسیٰ علیہ السلام قبل قوم تا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ یقینا اللہ تعالی تاس حکم درکی شلالک یوغام قالوا وتتخذنا هزوا ویل دی آئینی سیتم لراتو خکرشیم قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین ویل موسیٰ علیہ السلام پنائی غرم پا اللہ سلام چشمزو د جہل کون کنا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ویل دی دعا غرم لرا تخبر ربنا چی بیان کی منگتا صدے رنگ دے غام قال انه يقول انها بقرة صفراء ویل موسیٰ علیہ السلام یقینا اللہ فرمائی دا غوادا زیرام فاقع لونها تیز رنگ دے نا تیز دے رنگ داغے تسر الناظرین و خوشالک یا شال راچ دے تگورین قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ویل دی دعا غواړه مونږ لرا د خپل ربنا چې بیان کی مونږ ته چې سری نور صفاتونه دایم ان البقره تشابه علينا یقینا دا قسم دغوا ګډوډ شو په باندې وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور یقیناً منگا کشر اواری اللہ تعالی خامخا رسیدن کیوں مقصد خلتا قال انه يقول انها بقرة ویل موسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ فرمائی دایو غادا
لا ذلول ند پکار لگول شیم تصیر الارض ناڑی ازمکی ولا تسقی الحرسا نخربی فصل لرام مسلمت روغ موٹرا لا شیت فیا نشت از مخالف داغ پائے کی قالوا الآن جئت بالحق دیویل وستی راتلو کرل پورا بیان سرام فذبحوها وما كادوا يفعلون نالا لکڑ دی آغی لرا پست دی بیاننا انونی دی چیدار کا کار کڑے مخید دی بیاننا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا او کلشی وجہ تاسو یوتن مختلف شوئے قرآن کی دا مبارکی واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اللہ راہ کارکون کے دے حاغا شے چتاسو یہ پٹوئے فقلنا اضربوه ببعضها نویل منگا وہے دلرا پر ٹکڑ داغیں كذلك يحيي الله الموتى دغسی جوندی کئی بلا تلا مڑو لرام ويريكم آياته او خیتا استعان خید قدرت فل لعلكم تعقلون دید پارا شتا صدا قد نکار والے ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك بیا سخش والستاسونا پستر واقعاتنا فهي كالحجارة او شد قصوام ردازونا پشانت دا گٹوری بلکہ زیاد سخت دی داغی گٹوناوم وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ زگچی یقیناً بازی دا گٹونا خام خاریم چڑیر بیگی دائینا سندنا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ ایقیناً بعض دینا خام خواہش اوشوی فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ روزی دائنو وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ ایقیناً بعض دگٹنا خام خواہش شرار غڑی من خشیت اللہ دا ٹول دا اللہ دا یرد وجیم وما اللہ بغافل عما تعملون اند اللہ تعالی غافل دا غکارنا چتاسو کوئے افتطمعون ان یؤمنوا لکم آیتم کوئے تاسو مومنانو چی خبر بومنی دا خلق ستاسو وقد كان فريق منهم او حال دارے چدائے اردل درینا يسمعون كلام الله اوردی کلام دا اللہ لرام ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا جادی بدلی معنی دائے پسائنہ چپویشی دائے پمانوم وهم يعلمون وحال دار دی پوئی چدا گناہ دے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کلچے مخامق شدید مومنان سرادی ویمون خوی مان راوڑے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ کلچی وازشی باز دید باز سرام قالوا تحدثونهم دیوی آیا تاسو خبر ورکوئے غیل رام بما فتح اللہ علیکم پائے خبرو چی خودلی تاست اللہ تعالی لیحاجوکم بھی عند ربکم عاقبت دائے دیوا زور اور شیپ حجت کی پائے سربتاسو پنیز درفستاسو افلا تعقلون آیا ولید عقل نکارنا لے ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب
او باعث دینان پڑھ خلق دین نپوئیگی پا کتابانے الا امانیا لیکن تابداری کئی دا خواہشاتو دا مولیانو وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَنَذِرِ مگر گمان چلئیم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ نو تبائی دائے کسانو رائے شرکی کتاب لرا پخپل اللہ سنو ثم يقولون هذا من عند الله بیاوائی دی دا خدا اللہ دا طرف ندے لیشتروا به ثمنا قلیلا دید پارائچ حاصلی دی بائسرا دنیا معمولی فوائل لهم مما كتبت ایدیہم نو تبائی دی لرا دا وجدائنا شریک دی لاسن دی وویل لهم مما یکسبون نو تبائی دی لرا دائن شریک گٹی بدی سرام وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا اوائدی شرع و بن رسی منتورد جہنم مگر یو سورج شمیر لشیم قل اتخذتم عند الله عهدا تو آیا غسل تاسو بنی زلاوانی لوزم فلن يخلف الله عهدا نیشر خلاف نکی اللہ تعالی دخبل لوزنا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلکہ جوڑائے تاسو پا اللہ وانے خبریش نپوئے گئے تاسو بلا داسن دا بلکہ من کسب سیئہ چاچے اکڑو بدکار وحاتت به خطیئتهم اور آگیر کدل دے گناہ دل ترمرگ پورے فولائک اصحاب النار ندا کسان دی اور والا ہم فیہا خالدون دیوا پائے گا میں شویم والذین آمنوا وعملوا الصالحات آکسان جیمان راوڑے عملوں نے کری موافق دا وحی سرام اولئک اصحاب الجنہ دا کسان جنت والذی ہم فیہا خالدون دی وبائے کے مشہیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ او کلچ آغست امونگا پوخ لوز دا بنی اسرائیلنا چی بندگی بند کوئے تاسو سواد اللہ ندبل وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا انیکی وکوئے مورب داسر انیکی کول وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ اخپلوانو سرا یتیمانو سرا ومسکنانو سرا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَعَيْبَ خَلْقُ تَعْخَيْسْتَ خَبَرِهِمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور پابندی کوئے دمانزو اور کوئے زکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم بیا مخواڑو تاسو دل وزنا مگر لکسانو استاسونا وانتم موردون اور عادت ساسو دے مخاڑول وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کل شواغستمگا مضبوط لو استاسو لا تسفکون دماءکم نبتو یوائے تاسوینی دخبل وینی دیوبل پنا حقام ولا تخرجون انفسکم من دیارکم انا موبا سے تاسویو بلران ذکورن استاسونا ثم اقررتم بیا اقرارکو تاسو بدی لوزم وانتم تشہدون تاسم شہادت گوئن ثم انتم ہاؤلاء تقتلون انفسکم بیا تاسو اے خلقو وجنے تاسو خبرزاننا وتخرجون فریقا منکم من دیارہم
او باسے اوڈل استاسو ذکورن داغینا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان مرگتیا کوئے تاسو دیو بل سرا دائی پا مقابلہ کی پا گناہ پا ظلم کی وَإِن يَأْتُوكُمْ مُسَارًا تُفَادُوهُمْ او کراشی دا کسان تاسو قیدیان نخلاصوئے تاسوئی ذرا پفیدیو ورکولو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ مِخْرَاجُهُمْ او شاندار حرام کڑیشور پتا سبانی استلائی افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض آیا فسیمان لرے تاسو ببعض حصہ کتاب او کفر کوئے ببعض حصہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم ننشت بدد آغچا شکی دا کار استاسونا الا خزی فی الحیات الدنیا مگر شرمندگی بجون دنیاوی کی ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب اور پرز قیامت باو گزول شدید سخت عذابتا وما اللہ بغافل عما تعملون وند اللہ تعالی غافل دائے کارنا شتاسوی کوئے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ دا خلق دی شخوخڑے جن دنیای باخرت فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون نبشیس پکولے ددین عذاب مقرر ددیو نبتی سرا مدد کے دیشی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ آیا خیدن ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام در کتاب تورات وَقَفَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور پر لپسیلے گلیو منگا داغن رسولان وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور کرو منگا عیسیٰ عزوید مریم تاخکار دلیلنا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اکلکڑو منگا دلرا پر روح پاک سرام أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ آیا نہر وقت شراب اوڑتا اس رسول دا سی خبریش نبغختے استاس النفسنون تاسلوی کو لدائینا ففریقا کذبتم نیوٹلا در رسولانو تاسو دروجنو گرزول وفریقا تقتلون و بلڈلا تاسو وجلا وقالوا قلوبنا غلف اویل بدی زمگا زنا ڈک دی دلمنا یا زنا زمگا بندی پا پردو کی بلعنہم اللہ بکفرین بلکہ لعنت کرے اللہ پدیوانے پسود کفر ددی فقلیلا ما یؤمنون دیر کم ددین ایمان روڑی ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم اور کل شرائع دی تا کتاب دا طرف دا اللہ نا تصدیق ان کے رائے کتاب منوشد دی سردیم وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا او دی مخید رات للو دی کتابنا مدد بے قختد اللہ تعالیٰ دا کافرانو پا مقابلہ کی فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَارَفُوا كَفَرُوا بِهِ نارکل اشراغ دی تاغشیش دی پی جندو انکارو کو دی پاغبانی دزدوئیم فلعنت اللہ علی الکافرین لعنت اللہ تعالی دے کافران باندے د کیسٹ د ملاوی دو پتہ یاد ساتھی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز د کسانی شاعتا کباڑی بازار پیښور خار بیس مشتروا به انفسهم بد حغائے چخص کڑی دی باعث رضان نخبل ان یکفروا بما انزل اللہ
چ کفر کی دی پائے چ اللہ تعالی نازل کرے بغیاً دوجد زد و عنادنا ينزل اللہ من فضلہ پدی خبر چرالی کی اللہ تعالی باز فضل خبل علی من یشاء من عباده پاشا بانے شوغاڑی اللہ تعالی دخل بندگانو نام فباؤوا بغضب لا غضب ناختشدی بیو غضب سرا دپاس دبل غضب نام وللکافرین عذاب مہین او خاص کافران در عذاب دے رسوا ان کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ او کم وحشویل شید ایمان روڑے پائش اللہ تعالی نازل کرے قالوا نؤمن بما انزل علینا دیویم ایمان روڑو پائش نازل کرے شرے پمون ویکفرون بما وراء او کفر کی دی پائش سوا دائے ندیم وهو الحق مصدقا لما معهم او دا ما سوا حقم دے او تصدیق ان کے رائے کتاب چی دلی سرائے قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین توائن ولی وجل تاسو پیغمبران دا اللہ مخی دلی تورام مخی دلینا کئے تاسو ایمان لڑن کی بتورات وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ وَيَقِينًا رَاوَڑُ تَاسْتَ موسیٰ علیہ السلام مخکارا دلیلنا دا توحید ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ بیاونی تاسو سخیل را پخدای سرا پسدانا و حاندارے چھ تاسو ظلم کوم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَقَلَ جَاغَسْتُمْ مضبوط لو استاسو پورتکڑم استاسو دپاس طور غرم خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَيْلُوا مُنْغَاوْنِ سَعَائِشِ درکڑے منگتاستا بطاقت اور ایدر احکام قالوا سمعنا وعصينا دیویل منگاوی دلی اونگا نمانوم واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم او گٹوڑ کڑشو دلی پزنوں کے محبت دسخی بسود زور کفر دلی قل بئس ما یامرکم به ایمانکم ان کنتم مومنین تو بد ہاشیچ حکم در کی تاست پائے ایمان ستاسو کتاسو ایمان والا قل ان کانت لکم الدار الاخرت عند اللہ تو کچروی ستاز دپارا کور رستنیش جنت دے پنیز اللہ خالصتا یواز ستاسو من دون الناس سواد نور خلقنا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین نو غوڑے مرگ لرا پدروغ جنوانی کتاسو رشتنی ہے ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم کوئی شری نغاڑی دی مرگ ہیر گئے پسودائے ملنو چی مخکلی گلی لا سنو ددیم واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالی خپوئے دے پحال دے ظالمانوں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ او خامخاو بممیت دیل را دیر ہی رسناک دعام خلقنا پجن دنیاویم وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا دے شرک انکنہم يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ارمان کی ہر یو دریش عمر دے ورکڑشی زرکالا وما ہوا بمزحزہی من العذاب ان یعمر ان دے دا کس بچکون کے دل رد عذاب دا اللہ ناش عمر دے ورکڑشی واللہ بصیر بما یعملون اللہ تعالی دن کے رضا عملون شدیئے کئی
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك تو آسوک چی دشمنی دا جبریل ناغت بارے ذکر جبریل راوڑے دا قرآن ستابدر بِإِذْنِ اللَّهِ فَحُكْمَ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ تصدیق ان کے رائے کتابوں چمخ کی دے قرآن نریم وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَهِدَایت دے او خوشحالی دپار ایمان والو من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال اغسوک چی دشمنی دا اللہ و دا غد طول ملائکو دا غد رسولانو او خاص دا جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین یقینا اللہ دشمن نے دا سی کافرانو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور یقینا نازل کریم گتا آیتنا واضح وما يكفر بها إلا الفاسقون وإنكار نكيد دینا مگر آسوک چوتلی حکم دالانا او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم آیا روح سلوس کرے دیو لال مات کرے غیل رائے اور ڈلے دینا بل اکثرهم لا يؤمنون بلکہ دیر دین ایمانم نروڑی ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم اور کلش رائے دی رسول طرف دالانا تصدیق ان کے دائے کتابوں چدی سرئی نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نو غزو یوڈلی رائے کسان ناچی ورکڑشر کتاب دا اللہ لرا اورتا دشاگان اخبلنا کانہم لا علمون نشولی گویا کی دی سیلم نلریم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وتابداری اکردی رائے شلستبا شیطانانو وزمان دباد شاید سلیمان علیہ السلام کے وما کفر سلیمان کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام ولكن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کرو یعلمون الناس سیر زگا خود بے خلق تجادو وما انزل على الملکین ببابل و تابداری اکردی دائے شرالے گلشو پتو ملائکو ببابل خار کے ہاروت و ماروت نمیو ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا اور تعلیم نور کو دی شاطر سحر تردیش اور تبع ویل نصیحت دپارا انما نحن فتنة یقینا خصاص دپارا امتحانیو فلا تکفر نکفر مکوا پیز دکلو دجادو فیتعلمون منهما ما يفرقون به بین المرء وزوجه نیزکو بدی داغینا حاغا چی جدائی بیرا وست پسو دائے پمند سڑیو دخددا کے وما هم بضارین به من احد الا بإذن اللہ انو دی ضرر ورکو ان کی پائس رئیشتا مگر پا حکم دا اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم اور اس دکول دیا غیر مناش نقصان ورکو دیتا اس نفین ورکو لدیتا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ایقیناً خفو ادل دی چچا واغست دا جادو نبی ادل را پاخرت کے اس حصہ دا ثواب وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ او خام خابت دعاش خسکڑی دی پائے سردان نخبل لو کانو یعلمون کدی پیدے
ولو انہم آمنوا واتقوا وکدے خلق ایمان راوڑے اور زان ساتلے دا کفر و دا سیرنا لمصوبت من عند اللہ خیر خامخا دیر ثواب شد اللہ دا طرف ندے غردے لو کانوا یعلمون کشر دی پویل رلیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ایمان والو موائے تاسو لفظ رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا اوائے تاسو لفظ انظرنا وبیاغوکی دے خبر داغتا وللکافرین عذاب علیم ودپارا دا کافران عذاب درناک دے ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين نواری کافران خلق چی کتابیان دی اور نور مشرکان خلق ان ينزل عليكم من خير من ربكم چی نازل دکریشی پتاسو سوحی استاسو درب دا طرفنا واللہ یختص برحمته من یشاء اللہ تعالی خاص کی پخپل رحمت سرائے چالچی ہوغاریم واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی خاوند الوی فضل لیم ما ننسخ من آیت او ننسها آج بدل کو منگا آیو آیت حکم داغی یا تلاوت دائے آئیر کم آئے لرستانا ناتی بخیر منہا ومثلها روڑوں گا غرد آغین آیا دائے پشان ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير آیت نپوئے گی یقینا اللہ تعالیٰ پارسی بانے قدرت درن کرے ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض آیت نپوئے گی یقینا اللہ خاص غلرہ باسعید اسمانوں دزمکرام وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير اور نشتتاس لنا دا اللہ سوائے سوک بچگون کے ان مددگار ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل آیا غوارے تاسو چی اعتراضونوں کے پر رسول خبل لگسنگ چی اعتراضون شو پر موسیٰ علیہ السلام ددین مخکیم ومن يتبدل الكفر بالایمان اچانچ واغستو کفر لرا فبدل ایمان فقد ضل سواء سبیل یقیناً دے اوڑی برابر لارنا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا غواړي ډېر د کتابیانو چې واپس کی تاسو لرا پس ایمان تاسو نه کفر کوونکی حسدا من عند انفسهم دا دوی د حسد چې پیدا شي د دې د نفسونو نه من بعد ما تبين لهم الحق ورست دائنا شخص کار شعر دیتا حق فعفو وصفحو نعفو کے درینا ومختنار وے حتی آیاتی اللہ بیعمرین تردی چراولی اللہ تعالیٰ پلہا خاص حکم ان اللہ علی کل شئن قدیر یقیناً اللہ تعالیٰ پارسل بانے قدرت لرن کرے واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة اور پابندی دمان زکوے اور زکاة ورکوے وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله آج لے گئے مخی دپارا دزانو نخبلو خوش نیک عملی ابمو میں تاسو داغ ثواب دا اللہ سرعام ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً اللہ تعالیٰ پائے ملون چتاسو کوئے لدن کرے وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ادیوائی شرع داخل بنشی جنت تا مگر آسوک چی یہودی یا نصرانی
تلک امانیہم دا خواہشات ددیم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین تو روڑے تاسو خکار دلیل تاسو کتاسو رشتنی ہے بلا بلکہ دا صدا چی من اسلم وجہو للہ و محسن چاچی تابع کو اخپل مخ خاص اللہ لراؤ دیو احسان کو ان کے باقیدہ کے بتوحید فلہو اجرہو اند رب تدپارا ثواب دا عمل دے پنی ضرب دے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون انبی حسیرہ پدی ونبی غمجن کی وقالت اليهود ليست النصارى على شيء اوائی یہودیان ندیدہ نصورا پیس دین ماننے وقالت النصارى ليست اليهود على شيء اوائی نصورا ندی یہودیان پیس دین ماننے وهم يتلون الكتاب وحال دار دوار دلیل لکتابنا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم دغصب ويلعيك سانو شيل من اللرو پشاند وينادرين فالله يحكم بينهم يوم القيامة نالله وفيصلو کی ددی ترمین قیامت پر فيما كانوا فيه يختلفون پائے خبرو کی شری پائے کے اختلاف کریم ومن نظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه اسوق دل ظالم نے داشانا چ من قید اللہ د جماعتنا چ یاد کرشی پائے کہ خاص نند اللہ پر توحید وصافی خراب عودی کوشش کی دائے پروانی کے اولئک ما كان لهم يدخلوها الا خائفین دا کسان ندی مناسب ایل رائش داخل شی دی جماعتنو تا مگر پتا سال کی چیر وکیم لہم فی الدنیا خزی دید پارا دنیا کے شرمندگی دا ولہم فی الاخرت عذاب نظیم اور دید پارا پا آخرت کے عذاب دلویم وللہ المشرق والمغرب اور خاص اللہ درد مشرق و مغرب فینما تولوا فسما وجه اللہ لکم خواہش تاسو گرزوئے مخونان علتکید اللہ تعالی مخشترم ان اللہ واسع علیم یقینا اللہ تعالی فراخ فضل والد عالم نے پارسم وقالوا اتخذ اللہ ولدا اوائی دینی ولد اللہ تعالی زان لزوئے اولاد سبحانہ پاک تے اللہ دا اولادنا بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ دا اللہ اختیار کی آغٹول سجنا شری اسمان موزمکہ کے کل لہو قانتون ناٹول دی اللہ لرا طاعت کا ان کی بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کے دا اسمانوں دزمکی دے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَلَشِ اُغَاڑِ اللہ تعالی وکار کول وَيَغِي تَوْشَانُ آغَوْشِيم وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ اوایا کسان چلم نلریم ولی خبر نکی موسر اللہ تعالیٰ پخپل آیا ولی نرازی مونتا نخج مونغارو کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم داسی ویلوائے کسانو چدرین مخیو پشاندو اینادرین تشابہت قلوبهم یوشان شیری ددی زونا دے والسلام قد بین الآیات لقوم یوقنون یقیناً واضح کری منگا دیر دلیونا قوم دا پارائیں چی یقین لریم انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا یقیناً لگلے منگا تو پا حق سرائے زیر ورکون کے ویر ورکون کے ولا تسأل عن اصحاب الجحیم
اور تپوس نشی کے دستانا پبارد جہنم والو کے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ایشرین رضا کی استان یہودیان و نصارا تردیش تروان شی دریب دن بسے قل ان هدى الله هو الهدى تو ہدایت اللہ تعالی شرے بسغ حق ہدایت دے ولئن اتبعت اهواءهم اقبل فرض روان شت دری بخواہشات بسے بعد الذی جاءک من العلم پس دائن اشراغ لیتا علم چی وحید قرآن نام ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر نبی تعالی راد اللہ طرفنا سوک بشک ان کے ہونا مددگار الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتے آکسان چی ورکڑے منگائیت کتاب للیدہ کتاب پلائق لستل دریم اولائک یؤمنون بیدا کسان ایمانم لری بدائی کتاب ومن یکفر به او چاچی کفر کو بدے کتاب فاولائک هم الخاسرون ندا کسانم دی پورتوانیان دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتنا زما ہوا شکری ما بتاسو وانی فضلتکم علی العالمین او خاص دا انعام چما غروال دکڑو تاستا بخلقو دا زمان استاسو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا او یرگید عذاب داغ وزنا شنبشی لرکو لیس نفس دبل نفس ناس حصد عذاب ولا يقبل منها عدل انبشی قبل دید آئے نفس ناس بدلا ولا تنفعها شفاعا انبا نفور کولشیات اس سفارش ولا هم ينصرون انبا دیسرا سے امداد کی ریشین وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ او کلاش امتحانوں کو پہ ابراہیم علیہ السلام رب داو پیوسو کارون سرام ناغ پورا پورا داخل قال انی جاعلک للناس اماما ویل اللہ یقینا گردون دتا دخلق دپارا پیشوار دین قال ومن ذریتی ویل آغاو گردے بازی دولاد زمانہم قال لا ینال عہد الظالمین ویل اللہ نرسی زمان اللہ والظالمان تا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا او کلچو گرزم بیت اللہ زیدتلو راتلو دپار دخلقو زید آمن وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اول منگاونی سے دا زید و دریدو دا ابراہیم علیہ السلام نا زید ماندو واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل حکم ورکم ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تا ان طہرا بیتی چپاک ساتے کور زمان للطائفین والعاکفین والرکع السجود دپارا دطواف کو ان کو اور دپارا اعتکاف کو ان کو رکوع و سجدہ کو ان کو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وکم مخشویل ابراہیم علیہ السلام اے ربا اگر زواداز خاریہ امن والا
وارزق أهله من الثمرات اور کوا ددی اوسیدن کو دار قسم میں وغلونا من آمن منهم بالله واليوم الآخر خاص کرائے کسان دا شیمان راوڑے ددین پا اللہ و پردوسنے قال ومن كفر فأمتعه قليلا ویل اللہ روزی بور کوم زاغ شاتا چی کفر اکڑی نو نفع بور کوم آغتا سلگ زمانا ثم اضطره الى عذاب النار بیاوے پزورو لگم عذاب دورتا وبئس المصیر بد زید ورسلو دا جہنم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَكَمْ وَخْشِ پورتکول ابراہیم علیہ السلام بنیادنا دا بیت اللہ نا و اسماعیل علیہ السلام ربنا تقبل منا دوارو ویل یا ربا قبول کدا زمنا انکا انت السمیع العلیم یقیناً تو خاص تو ہر سورے اور واسوانے پوئے ربنا واجعلنا مسلمین لک اے رباو گرزے منگا ہمیشہ تابدار تعالی ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اور دولازم دوارنہم یومت چاہی خاص تابداری کئی تعالی وارنا مناسکنا وخیمتا طریقی دے عبادات زمنگا وطب علینا وخبل مہربانے کی پمنگا انکا انت التواب الرحیم یقیناً توڑے تو بقلوں کے رحم کون کے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اے ربا اولے گے پدے امت مسلمہ کے اور رسول درید جنسنا یتلو علیہم آیاتک چی بیانی پدی بانی آیت نستا ویعلمہم الکتاب والحکمہ او تعلیم ورکی دیتا دا قرآن و سنت ویزکیہم و پاکی دل راد ناکاراخد و اخلاقنا انکا انت العزیز الحکیم یقیناً تو خاص پاسبانی زور والے حکمت والے ومن يرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسا وناڑی مخد ملت دین دا ابراہیم السلام نام مگر آسوک چی جاہل کڑی اخبردان لرام وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا آیقیناً غرکڑو من دل راپ دنیا کی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ آیقیناً دیوا پاخرت کے مخامخاد کامیاب نویم اذ قال له ربه اسلم کم مخشی ویلدتا رب تابع اوسا ہمیشہ قال اسلمت لرب العالمین ویل ابراہیم السلام تابع امزام شاد پارد رب العالمین وصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب وصیت کو پدی توحید ابراہیم علیہ السلام مخبل زامن دا یعقوب علیہ السلام یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین ویل دیئے زامن زمائے خنن اللہ غرکڑے تاست پار دین اسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون نمم رہتا سو مگر پدا سے حال کی چی اسلام قبل ان کی
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت آیا تاسو حاضر وے کل چیران ازدیش یعقوب علیہ السلام تمر اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی کل چویلا اخفل زامنتا دچا بندگی بکوے تاسو زمان رستوم قالوا نعبد الہک و الہ آبائک او الہی من بندگی کو استاد معبود و معبود مشران استاد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق چنمون دی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام الہ واحد حقدار دا بندگے یوزات ونحن له مسلمون امگل واغلرا اخلاص کو ان کی دا بندگے تلک امت قد خلت دائے اوڈر دا مخیط رشویدہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم اغیل را ثواب دا غامدن چکڑی اغیم او تاسل ثواب دائے چی تاسو کڑی ولا تسألون عما كانوا يعملون او تپوس نشی کے دیستا سنا دائے کارونو چاہی کول وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا او آئیدی خلقتا شیطاس یہودیان یا نصارى شین ہدایت بمومے قل بل ملت ابراہیم حنیفا تو بلکہ تابداریوں کے دین دے ابراہیم اسلام شکل کو بتوحید وما كان من المشرکین نو دے دا مشرکان دلنا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وائے دری بجواب کے ایمان راوڑے منگا پالا او پائیں کتاب جنازل کرے شیر منگتا وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط او حقی چی نازل کرشو ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام و نور اولاد داغتا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و پائے کتابونو چی ورکرشو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا وما اوتی النبیون من ربهم او پائے چی ورکڑشی نورو پیغمبرانو تا طرف درب دلینا لا نفرق بین احد منهم جدائی نکم پمنز اشاکی دلی انبیاؤنا پیمان روڑلو کی ونحن له مسلمون ہم خاص اللہ تا اخلاص کو ان کی دا بندگئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا لکھ ایمان روڑو دے خلق و بشان دائے چتاسو بھی ایمان روڑے دے یقیناً دی ہدایت مند وَإِن تَوَلَّوْا كَرِيمُ خواڑو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ یقیناً دی بلری دشمنے کی دی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ نخامخا بشپ ساتھی تعالی رددین اللہ تعالی وهو السمیع العلیم واللہ سوری بار سپوئے